uthandaza uShembe ethoka amana zakhe mawabe munye wona uyahlabelela uthandaza awuyenzi lento esho uShembe ithi inkosi yamaNazaretha ubaba wenu njengoba nimbona ephithizela emgwaqeni nami ngithi ngiyakuyena ngithi ngiyamlanda akavumi ukuza kimi njengoShembe akavumi ngoba inhliziyo yakhe imbi kakhulu wayethanda lezi imoto zakhe ukwedlula abantu wayethanda imoto zakhe ethanda umcebo wakhe ukwedlula ngisho uShembe ukwedlula ngisho uNkulunkulu akafuni mangimbize inhliziyo yomuntu iyamkhohlisa yake yakhohlisela enye indoda yakamakhathini mayifika enkosini ilanga ngiyaphuthuma mayifika le ndoda ithi baba wena baba wabeka umkhize ukuthi agade kunomuzi wenkosi olapha yana eshowe edolobheni wenkosi ilanga ithi baba wabeka umkhize ukuthi agade lapha nomuzi wakho eshowe kodwa umkhize akawugadile ngendlela umkhize lapha yana baba emzini wakho ungenisa intombi uyayihlukanisa ashintshe intombi emzini wakho akayenzi into owathi bathi besakhuluma nenkosi ilanga le ndoda yakamakhathini kuba ngenhliziyo ekhohlisa umuntu angishumayeli bangcwele ngiqedela indaba kaNduli nobaba inkosi ilanga ebese qhamuka umkhize ithi hawubiza nanga umkhize isafanisa nenhlanhla waqhamuka umkhize ithi inkosi ilanga awuphinde emakhathini uthe kunjani ithi umkhize yamuza ukuthini emakhathini ukwenzelani lokho ithi umkhize uthi baba ngiyaxolisa kodwa ngiyabonga ukuthi umakhathini ukwazile ukuzongivumela isono ebesingephethe ngoba mina bengihluleka ukuvumela isono sami esakho sivuma nini isono esami ngizivuma nini